Siapa yang sayang Allah, perbanyakkan la ilaha illallah. Siapa yang sayang Nabi, perbanyakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang sayang diri sendiri, perbanyakkan astaghfirullahalazim. Satu-satunya yang Allah perintah, yang Allah sendiri buat, inilah. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita zakat, Allah tak zakat. Allah suruh kita haji, Allah tak haji. Tapi ini Allah suruh kita selawat, Allah sendiri pun selawat. Sekali kita selawat, Allah selawat kat kita berapa kali? 10. 10 kali kita selawat, 100 kali. 100 kali kita selawat, 1000 kali. Apa lagi yang kita nak kalau hari-hari 1000 kali Allah selawat atas kita? Tapi dah kita tak mau, kita abaikan selawat, kita lalaikan selawat, kita lekakan selawat. Kalau orang tahu fadilat dan kebesaran selawat, orang pasti